khona ngikuphethela abantu abafisa ukuthi iThavel yabo igijime kuthenge sekelo somsamo Mapolova kanti naso futhi siyakwazi ukusiza iThavel Mapolova mawukuthi uthi mawusiza umuntu noma mawusiza umuntu mubheke yena ukuthi ngabe lento akhuluma ngayo iyamsebenzela na akukho lulu ukuthi ungathi ithi nje inkulumo yami umuntu uqala abone kumina aqala ukuphumelela kwami kuyima ebona naye ukuthi uzomphumeleza kodwa nje ngephasika mhla ka5 selivali iphasika sengichithi iphasika ili Mapolova abayazi abantu kuwe 10500 kodwa ngalo la kube ya 5000 rand kuphela Mapolova ngamathulo sihlupha umnikazi waso asimpintsha omunye umuntu kodwa sipintsha wena le video ayizile kumaluma ayizile kanti ayizile kubantu kodwa ize kuwena ukuthi ushintshe impilo yakho sipolo uNkulunkulu wamthesa amandla baba wamthesa amandla abagulayo nabahlupheki wona wesondela Enhla nasezansi eMpumalanga nasentshonalanga umhlaba wonke jikelele lebingelele ishide limhlophe MC Pholobaso fulela lamasheya amahlangatha azoshumayela upropaganda bathi uyasebeka isixivisi esingasukwe rapper ngoba rappelo lo veto mizawo uqede baleyo bonke babuya babuza abantu Mapholoba kwenze njani wakhandla ngenduku singayiphethe ngabatshena ngathi umfo kagqula amagqula ntombi yagqula emzini yasibaleka nebhitoti lengane bathi uhlehlile uzube ngesonto elizawona obusuthi ugephela amasaladi shame disappoint inkunzi emafako kwengwidla ngamabala silo sabebala yimloyo akekho omunye enhla nasezansi phesheya kwezilwandle eAfrika lapho koSwatini Lesotho suka kuyifundazwe zonke ezikhona zoshaka lolunye kanye nezifunda ngezifunda emakhosini wonke aseNdlunkulu siyakhuleka siyabingelela ngabe uyinduna ngabe uyisecurity udokotela unesi iphoyisa ngabe uyihlalele nje ekhaya itoha ukalitholi noma uyasebenza noma uyayiqhwashelezela na usomabhizinisi omncane noma omkhulu yiso leso sikhathi lapho esithi khona ubasi umlilo kuyiziko labelaphi ichannel yakho usiyaviva TV1 mina ngingu MC Pholobasa ngihambi ngedwa esukwini namhlanje hamba nenkunzi malanga udokotela obatshazwa ngapha ngapha balokho beshila abantu bethi thina saphila kwaMhlongo safika sixhuzula saphila kwaMhlongo safika sibulawe ikhanda saphila kwaMhlongo kwakunesimo seqolo esingalungile saphila kwaMhlongo safika silambile swele izinto zishabalala ishona phansi saphila kwaMhlongo ngikhuluma nje kunosomabhizinisi abahamba yona le ndoda ngikhuluma nje kunabafundisi abahamba yona le ndoda ngikhuluma nje kunama professionals ahamba yona le ndoda angifuni ukuthi kube ngathi ngiyatusa noma ngiyachoma kodwa ngisho into engiyibona noma nami nginyathele egcekeni angithi uthisha lo masikhuluma ngothisha ke sikhuluma ngomuntu othi mayithwasisa iziguli zakhe iphume iqeqeshekile ihambe ziyosebenza dokotela omkhulu asikwamukele sikubingelela usiyaviva TV1 bese ubingelela kumhlaba wonke jikelele asibingelele Mapholoba wena nezinyanya zakho ngoba umuntu nomuntu phela kuba khona umuntu amlwakelelayo ngokuthi aphile sibingelela izinyanya nje ezikuthwele mfethu kulolu uhambo ngoba kwayilona alulula sobingelela kubantu bonke nje abalandela usiyaviva TV abaleke beshila ukuthi amahlamvu thina yasiza siyawazi asilekelela noma abanye bawaphika kodwa bale bemile nje ukuthi into yabantu abadala into yedlozi into yomsamu into yezikonkwana zomkhulu nobaba isekhona iyaphila siyabingelela nje kubona bonke abantu Pholoba kunomqiqo obuwenza njalo onyakeni okuye eGoli ngabe usekhona iqiniso Mapholoba usekhona mfowethu kodwa ngishintsha indawo le kade ngiya khona sengizosebenzela kwenye indawo abantu abalindele nje ukuthi ngokulandelayo songimemezela Mapholoba yonke into ukuphina indawo eMgababa eThekwini ngisemgababa era 7 kamthathelwa esitolo ngaphansi kwenkosi uLuthuli lento yokuthi ngithi ngaphansi kwenkosi uLuthuli ngiqonda ukuqaqisela umuntu ukuthi indawo engihleli kuyona akhona kamachanca kukhona induna zakhona kukhona ilontuzana amakhosi akhona akwazi ukuthi abhekile ngiqonda ukuthi nje mawazi ukuthi into enenkosi iyahlonishwa ngendlela emangasa nami ngihlala endaweni enjalo kehloniphekile nje enomthetho enayo yonke into Mapholoba uphetheni for abantu bamaThaven Mapholoba kukhona ngikuphethela abantu abafisa ukuthi iThavel yabo igijime kuthenge kugcwale kube khona ama-event enziwayo ngibaphethele enye into Mapholoba engiye ngisho ngegama kodwa eyotholwa umuntu ngalelo langa sikuyeke lokwesekelo somsamo ngoba bakufuna konke Mapholoba ngikhathazekile ngesisekelo somsamo basifuna bonke abantu bonke abantu abakhona bangangisekelo somsamo Mapholoba kanti naso futhi siyakwazi ukusiza iThavel Mapholoba mawukuthi amandla akho akamaningi alingene nje phakathi ndawo Mapholoba mana-ke nje manje ngoba ngumuntu mina oyithole sephahlukile yes thiwa wena uyathwalisa ake ukucacise lokho ukuthwalisa okay ake ngichaze kanje Mapholoba ukuthwalisa
into ake ngiqale kukhona into ekuthiwa ukuthwala nokuphakamisa. Okay. Ukuphakamisa akubi negazi mapholoba. Ukuthwala kodwa kuba khona igazi. Ngamanye amazwi mawuthwele kuba khona ofayis either ingane either udadweni noma intoni. Lapha kaMhlongo kwethina siyaphakamisa asithwalisi mapholoba. Ngenxa ukuthi awuzozwa sithi thina phathi igusha kaMhlongo, awuzozwa sithi phathi inkukhu, awuzozwa sithi phatha imbuzi, asithwalisi. Kodwa ngamsukwane sesiqala ukuthwalisa ubobamba ngokuthi sithi yoza nogusha senze lokhu iza nembuzi senza lokho kodwa kwamanje nje sisaphakamisa ngendlozi umuntu ongasekho kwakini abantu abadala ngamanye amazwi into esisebenzisa isiza umfundisi sizikholwa isiza nomuntu osindisiwe ngoba kubona ubungozi ayikho into ekuthiwa kuzofa umuntu mapholoba ayikho into ekuzothiwa izicubi zabantu mapholoba. Dokotela omkhulu usukucacisile ukuthi uyaphakamisa futhi uphakamisa into ezithinta idlozi kodwa uyaziwa futhi ukuthi wena uyasithula isithwalo usithula kanjani ungathwele nanokuthi uyisebenzise ke ziphi indlela ukwenza kube lula kubantu abafisa ukuthi ubaphungulele leyo mthwalo. Nginayo mapholoba imithi noma ukuthwala ngithwali ngoba ngingathandi mangithwalisi ngoba ngingathandi mapholoba nanokuthi idlozi lami alizwani nakho kodwa liyakwazi ukukhipha egazini lomuntu into eyisithwalo ayithatha azi wayithatha afune engazi mapholoba ake ngikusho lo mapholoba lento yokuthwala kuya ngeinhlanga oyifaka emzimbeni yomuntu okuyizona ezikwazi ukudonsa ubutha mapholoba ezikwazi ukudonsa ukungcola ezikwazi ukudonsa mina nginazo lezo inhlanga emzimbeni ukuthi ngisho ngabe unenyoka ngiyakwazi ukuyikhipha inyoka ngihlukanise nawe ngisho ikhodi yakho ngigashule phakathi ungabe usakwazi ukuhlangana ungabe usaba neconnection nento wawuthwale ngayo mapholoba ingabe sakuthola ingabe usakubulala ingabe saqeda umndeni wakho ngiyakwazi ukuhlukanisa leyo connection mapholoba. Othi ubungoma busathanism ungamphendula uthini? Ngiyamdabukela ke mapholoba lowo ngenxa ukuthi ngelinye ilanga ukhulunyisa ukuthi akambamba kodwa ngamsukwane kwambamba ubungoma amapholoba into enhle isipho umuntu omebhenwe nje abantu abadala usuke engenwe isipho sokuthi ukwazi ukondla umndeni ngaso lesi sipho ngamanye amazwi uyakwazi ukuthi ubumlungu yourself ngaxolisa ukukhuluma isingisi kodwa uyakwazi ukuthi ubumlungu ngokwakho wena ngenxa ukuthi uyakwazi ukondla umndeni ngawa amakhambi la wesiwagayayo silekelele esixoxe sikhothisa senze yonke into okusinda abantu babuye abantu bazobonga amapholoba kodwa umuntu mayifika ekhaya kaMhlongo amapholoba uyabona ukuthi cha kuyasetshenzwa la akatshelwa yimina kodwa ubona ngezinto ezisegcikeni nanekhaya ukuthi leli khaya ikhaya lokusebenza amapholoba ngamanye amazwi umuntu ophiwe isiphiwo sabantu abadala usuke ephiwe into enhle mapholoba ezomlekelela impilo yakhe yonke. Njomane angifuni ukuthi ngibe uphahlukile noma ngicine ngidalula zonke izinto empilo yakhe exhomekeke kuzo kodwa ngiyafisa ukuthi ngimtshele umlaleli noma umbukeli ekhaya ukuthi kuyiqiniso ukuthi usomabhizinisi ngaphandle kokuba umngoma noma ngaphandle kokuba inyanga. Ziningi izinto okhona kuzo singena kuyitshena abantu la ngoba ezinye zazo uyazenza kodwa akuzona izinto ohamba uyiqhamisa ngazo ukuthi ezakho. Asiqale nje sibonge lento yokuthi umnomzana ushadelwe. Siphinde sibonge futhi ukuthi unezingane kungagcini lapho unomndeni wakho sahlala nawo sina sazisho ubaba wakho sibe simazi futhi noma wakho noma engasekho emhlabeni kodwa siyazi ukuthi uyena nsika nensila yakho konke lokho nakho ngoba kuye oqale ukwenza lo msebenzi phambi kwakho wasuqhubeka lapho khona ebegcine khona. Ngifuna ke sidlule esigabeni sokuthi yini lo inikeza abantu yebusiness ebenza abantu bebe nenkolelo ukuthi lento izongisebenzela ngoba ngifuna ukuthola ngize ngifike esigabeni sokuthi wena siqo lezi zinto ezinikeza abantu ngabe uyayisebenzisa nawo ngoba siyayibona izinto eziprogress ngizothatha nje elincane nelilula kunoma ubani ibusiness lakho lapha ekhaya kugcwele inqwaba yezinqola ama courtroom igadla angifuna ukubala lokho kwama mobile toilet and so forth nokunye ungaze ungivala ukuthi ungakhuluma into zasekhaya kuphela ngiyazi futhi ukuthi ukhona kwi property kodwa sikushiye konke lokho ngiyazi ukuthi hey man itolo asikushiye konke lokho ngifuna ukuthola lento yokuthi lokho okunika abantu ugaranta kanjani and yini lo inika abantu mapholoba into enginika abantu ngiyayigaranta ngoba isebenza kumina. Okay. Kubalekile ukuthi mawusiza umuntu noma mawusizwa umuntu mubheke yena ukuthi ngabe lento akhuluma ngayo iyamsebenzela na. Akukho lula ukuthi ungatshela umuntu ukuthi unomuntu wenhlanhla wena ungenayo inhlanhla kwayikona. Okay. Ngike ngisho mapholoba ukuthi ufika inyanga isebenzele emjondolo ku one room ilala khona la iyabhulela khona la kodwa uthi uzofuna into yenhlanhla. Okuchoma ukuthi lo muntu wayizena usaxayekile usashoda nangendawo yokuhlala. Ngiqonda ukuthi before usizakala awuqala ubone phela lo muntu
umuntu okulaphayo nawe ukhule yabona ukhule nje nasemqondweni ngoba lokuthiwa khona inangezi scam mapholoba abantu bayiphonsa bona mapholoba akwazi ukuthi umuntu ehlala ku one room nawe uyitshela ukuthi uzothola into enkulu ku one room ngiqonda ukuthi wena awuqala ubone ukuthi lo muntu uqala usizakele yena njoba ngisho ukuthi lento mina ngiyinika abantu into eqale yasiza mina kuqala ngiqale ngiyitheste kumina mapholoba ongikugarantayo ukuthi mawufika lapha kaMhlongo nganginika lezi zinto zokuphakamisa ibusiness is either iwash noma ifone noma iring nezinye ke igaba esibiza ngokuthi isekelo somsamo ziningi igaba kodwa kuya ngawe ukuthi amandla akho mangakanani kodwa liqala ku 7500 unember 215 kuzoba khona u30 kuye ngokunyuka ngamandla omuntu kodwa zonke lezi zinto ziyakwazi ukumthatha umuntu zimbeke lapha 2 ngiye ngimtshela umuntu engimthandayo mapholoba ukuthi mawufika esitolo kukhona into ya 11 rand neya 12 rand neya 13 at least ikhothenga ya 12 rand ungabe so uthenga le yangempela cheap ngoba le cheap uzothi uphuma nayo kube kuphuma inkinopho lesi skipho sithengayo ngamanye amazwi enza sure ukuthi mawukhonta ekuthiwa ya 6 rand neya 8 rand thenga ya 8 rand ingcono then nginale ya 6 rand ngenxa ukuthi le ya 6 rand incane kakhulu asikubambe lokho into emali encane yenza izinto ezincane into emali enkulu yenza izinto ezikhulu lilonke nje seligoqa pholoba ithi nje inkulumo yami umuntu uqala abone kumina aqala ukuphumelela kwami kuyima ebona naye ukuthi uzomphumeleza kodwa nje umphumelezi ngiyabaphumelelisa abantu pholoba angeke ngiyeke futhi mhlawumbe ngiyokufela kona ukusiza abantu mapholoba ngiyazi ukuthi ngesikhathi sephasika kusuke kukhona indaba enkulu futhi akugcini lapho uphinde futhi kube cishe uJune bese kuyovalwa nango December kodwa ngifuna usixoxele ngo first term noma ngesigaba sokuqala yini lezo biyenzeka lapha ekhaya ngoJune ngolokhuzana amapholoba ngephasika bayazi njalo emaphasikeni angithi uyakhumbula ekuphakameni mapholoba ukuthi khona kiwe iTemple mase kuvalwa iTemple ekuphakameni kuyathathwa nombani akhetha umakoti kodwa lapha komhlongo thina mesivala iphasika ngisuke ngalo lo sonto selivalwa iphasika sengikhulula abazalwane behamba ngisuke ngiba nehlelo lokuphakamisa abantu mapholoba bamba kwakona lokho kumkhubo othize nje ukuthi waqale bahlangana abantu mase bephuma sebehamba bahlakaze ngiqale ngenza into zami mapholoba ngasikhathi mabanje nje abantu sebegcwele emgaqweni nombani esegodu ingasikhathi ngenza into zami kuyimfihlo ethize kwakona lokho mina ngiba nesigaba ke sokuphakamisa abantu ngalo msebenzi wokuphakamisa abawazi abantu ukuthi uqala ku 30000 rand kodwa ngephasika mhla ka 5 selivala iphasika sengichithi iphasika iba u 15000 lo yonsebenzi mapholoba sizoba nale yesibili mapholoba abayazi abantu kuwe 10500 kodwa ngalo la kube ya 5000 rand kuphela mapholoba ngamanye amazwi siyabalekelela abantu mapholoba abasala kulwanyaka ngiyazi kade befona abanye abantu mapholoba sebefuna ukungena ngempela kodwa ngabamisa ngathi ngangifuna ungimezane nginifaka ngifuna uqala ngimemezele ngoba ngifuna kube khona umuntu ozorobha umuntu ozongena emakhoneni kodwa kusukela manje sengakwazi umuntu ukuthi afone abhuke emapholoba abingxenye leso special sokukhishwa kwephasika mapholoba Enhla nasezantsi eMpumalanga nasentshonalanga umhlaba wonke jikelele usiyaviva TV1 channel yakho ithanda ngendlela esimangaliso Dr Mhlongo yatholakala ke eMgababa area 7 esitobhini kwaMthathelwa ngaphansi kwenkosi uHlanduna ngithi Yes uMahlanduna omkhulu inombolo esikuthinta kuzona thina esifuna ukubhalisela ukuba ingxenye yalolu suku olukhulu kangaka kuphethwa iphasika kuqala umkhosi wokulekelelwa nokuphakanyiswa kwabantu 069 mapholoba 069 027 027 30 30 14 14 069 069 027 027 30 37 14 30 yes mapholoba mkhulu enhla nasezantsi umhlaba wonke jikelele ngiyafisa ukuthi sikugcizelele lokhu nomizwe lokuzwe yes ukuthi akekho phela umuntu ophoqiwe ukuthi eke kaMhlongo lutho futhi akekho umuntu okhonjwe ngenjombane ezitolo ilapho khona angafakelwa khona imali futhi kuqaphelisisa ukuthi weza umuntu ekhuluma iSiswati noma iSuthu akusiyena uMhlongo and uMhlongo manje umfakela imali makukhona izinto ezithinta ukuthi senike nalapha nakhona imali ofuna ukuyithumela uyithumele kuma account ozowanika yena ungaqinisakisa nje na kwi video call ukuthi ngabe uye ngempela yini unjomani kodwa lilonke uMhlongo usebenzela kuphi eMgababa emzini wakubo lapha ahlala khona anganakuguquka khona futhi angenakusuka khona asikubamemeka abantu ukuthi bebe khona ngaleli langa nathi sifike sigaleleke sibabone sibaxhawule bese sibuya siyaviva TV1 sifike sihlalele emakhaya kodwa ngiyafuna ukuthi before siphume kulokho mhlawumbe utshena abantu imfihlo yalolu suku ke
ngoba kule game uthe kunemfihlo thizeni ozokuyenza nakhona uma wakha engayenzeli nombani Mapholoba ngizobe ngikhulula into engakhululwa amapholoba kuloko ezolekelela umuntu ozobe efikile kaMhlongo into engiyicelayo ngicela baphuthume umuntu mebhuka aphuthumise isithombe amagama akhaphelele kwenzela ukuthi sibe siqala sisebenza okwesibili akusavumelekile ukuthi uyiphathele iwash ulifica kaMhlongo alikho iwash ozofika nalo wena okwesibili lokumapholoba okwesithathu ufika kaduzile umuntu wakho kuqala iphasika ngolosihlanu shuthi wena monto emalana nocansi ugcina ngolosine ngolosihlanu uthinta lutho umgqibela uthinta lutho ungakwenza lokho ukuthi umesana mangukuthi awuye enkonzweni umesana uphathisa omunye umuntu noma ishumi uhambe yonikela lonto izokusiza ekuthenini thina mase sihlangana nawe angithi siye enkonzweni yokupha la nami ngizobe kufanele ukuthi ngiyapha lento izokusiza wena mase ngiconnect into zakho ukuthi khona ishumi oluthumele nomzalo wakho khona ishumi u10 rand onika ugogo wakho wathi ugogo ufika unikela khona ishumi oninika ingane yakho khona ishumi onika udadewenu wanika umakhelwane lonto izosiza ekutheni esizobe sikuxhumanisa thina kuqhumeke kahle mase izinto zakho ziyaqhuma ngiyaqinisekisa ofikile ngoJune uzoshaya ubonakele ukuthi kubhekwaphi ofikile ngoJune uzoshaya kwazeka ukuthi ngempela ukhona umehluko empilweni yakhe kuloyo number le it's 069 027 3014 069 027 3014 isicathulo sihlupha umnikazi waso asimpintsha omunye umuntu kodwa sipintsha wena le video ayizile kumaluma ayizile kanje ayizile kubantu kodwa ize kuwena ukuthi ushintshe impilo yakho Pholoba Ningizimu Afrika ubuhlungu besicathulo obuziwa umnini waso lokho eshilo Njomane ethi kulona loyo oyokwazi ukusukuma aphume eze emgababa uyokuthola ukusizakala thina soseyaviva TV1 sithi kuwena asibonane kwi video elandelayo.